Bagirire neza Bibogobogo TV irabakeneye ku bwinshi cyane kugira ngo subscribe mukorere cyangwa se s'abonner mu gifaransa kandi hariya kugira ngo azamure umuvandimwe n'umunyamakuru mwiza kuri Bibogobogo TV. Ukwimye subscribe ntiyo guhereza n'imboga wagiye waburaye ntiyo kwarurira n'imboga mu gihe wazibuze. Shuti bakunzi ba Bibogobogo TV turabasuhuje mwese muherereye mu bice bitandukanye by'isi, tubahaye kaze kuri channel yanyu cyangwa se kuri chaîne yanyu ya Bibogobogo TV. Hanyuma nanone reka uyu mutumirwa wacu abashe kubasuhuza no kugira ijambo abwira abakunzi ba Bibogobogo TV. Gakeye abandi mwiriwe, turabasaba gukora subscribe kuri Bibogobogo TV, mukore share na comment. Mu by'ukuri tukaba tubasaba ngo na like yanyu bikenewe, kubera ko gushigikirana ntabwo ari ikintu kibi, ni ikintu cyiza. Iyo ushigikiye mugenzi wawe tuba tubizi yuko nawe icyo uzoba ukeneye ku bandi nawe bazagushigikira. Murakoze, Imana ibagirire neza. Bibogobogo TV irabakeneye ku bwinshi cyane kugira ngo mukorere subscribe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utarakora subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa kandi hariya kugira ngo azamure umuvandimwe n'umunyamakuru mwiza kuri Bibogobogo TV, yavuze ibyiza bya Bibogobogo, yavuze intwari zo mu Bibogobogo, ndetse mugende musuri iyo channel, hariho content nziza zizagufasha wowe utarayirebaho. Nanone nimba warayikanzeho nanone ukomeze usharinge kugira ngo bikomeze bigende neza, usangiza abandi bantu ibiganiro akora. Muzo kuragora ibiganiro byiza kandi yururutsa ama stress kandi aganiriza abantu nk'imfura y'umurenge nyine. Yego, hanyuma bwana mutumirwa wacu, ndagira ngo nkubaze, umuntu uza wumva undi asaba support yo ukanda subscribe akareba ikiganiro akakirangiza akagira umwete wo kukireba, ariko akabura isegonda imwe ukanda hariya kuri subscribe kandi ariyo ntego y'ikiganiro babashizeho, uwo muntu uzubyirengagiza akagira bene umutima, uwo mubwira iki? Uwo nguwo ukwimye subscribe ntiyo guhereza n'imboga wagiye waburaye ntiyo kwarurira n'imboga mu gihe wazibuze. Abo nyine babaho. Ariko nyine tukaba dusaba abantu bose kugira umutima wari muri Kristo Yesu, kugira umutima mwiza. Subscribe tizi tuma telefone yawe ihanginga, tizi tuma telefone yawe yuzura, nicyo kimwe nuko ureba ikiganiro. Tibi naho ikiganiro nacyo gitwara amamega, nacyo gitwara amamega cyane. Ariko iyo ukoze subscribe ubu umuhaye support, kandi iyo ashyizeho ikiganiro gihita kiza bikerekana yuko yakoze ikiganiro muri telefone yawe, bikagaragara, bikaba ngombwa yuko ukireba. Kandi bazamara kwanga ariko bagakanda kuri channel z'abashinwa batumva zibindi bintu bisetsa gusa. Duteza abanyamurenge imbere. Mu by'ukuri tureke kubabesha ko channel izihemba. Iyo wamuhaye subscribe zikagenda zikaba nyinshi, ziza zituma agera ku ntego yo guhembwa. Amafaranga ari menshi mu basore banyu, amafaranga ari menshi mu banyamurenge, amafaranga ari menshi mu nshuti. Tujuru ndabizi yuko amafaranga nawe yakugeraho, kubera yuko iyo ifaranga ari nyinshi hanze ziza zigenda zigera ku bantu batandukanye. Wowe ucuruza ibishimbo, tuvuge ku mufano, iyo ifaranga ari nyinshi babandi bazibonye barakugurira ibishimbo, baraza guhaha. Wewe ucuruza ibirato, iyo ifaranga zabonetse ibirato biragura. Wewe ucuruza amahuzu, iyo ifaranga zabonetse abantu baza kugura amahuzu. Ni ukuvuga ngo iyo utabakore subscribe nawe tukazoza uvuga ngo ngoriwe gwasuka ngo akazi kapfuye uzumenya ko utakoze subscribe. Murakoze.